Da li ste znali da u našim vrtovima i u našoj prirodi postoji jedna biljka fantastičnog mirisa koja ima, osim svoje lepote, i lekovita dejstva? Ako želite da saznate o kojoj se biljci radi, ostanite sa mnom, a vi pratite kanal. Jorgovan jeste, kao što i sami znate i kao što sam rekla prethodno, jedna biljka o čijoj lepoti zapravo, a posebno o lepom mirisu, ne vredi praktično ni pričati. Znate i sami gde god da prođete ili kada stavite jorgovan u vazu, zamiriše cela soba, cela prostorija. Ja ga lično obožavam i volim svo to prolećno cveće, volim proleće. I u mome vrtu vidjet ćete uostalom ima mnogo različitog cveća na prvom mestu, prvenstveno ruža, a na drugom jeste to da to nije samo cveće u suštini. To je u stvari, to su sve biljke koje imaju i svoje lekovito dejstvo. E sad, što se tiče jorgovana, jorgovan, ta, kao što sam rekla, prelepa mirisna biljka, ima lekovita dejstva i mogu se koristiti svi njegovi delovi. Ali ja, s obzirom na posao kojim se bavim, volim da koristim ulja od svih mogućih biljaka u svim mogućim oblicima. Tako da ću vam reći kako da napravite u stvari ulje od cvetova jorgovana, vrlo je jednostavno, znači kao i svako potapanje biljaka u ulju, odnosno takozvano to infuzovano ulje, što bi značilo da uzmemo jednu teglu koje god želite veličine i onda lepo stavite cvetove, u ovom slučaju jorgovana, imamo ljubičasti, imamo beli. Po predanju imamo ove dve vrste, sada možda hibridno ima i drugih vrsta, ali po predanju su se svađale i zima i leto i onda mi dobismo tako ljubičasti i beli jorgovan. Dakle, da se vratim pravljenju ulja. Znači, tegla, stavite cvetove, napunite teglu, ne gurate onako da bude to nešto gusto, nego lepo samo napunite skoro do vrha teglu i zalijete hladno ceđenim uljem. Najčešće koristimo maslinovo, mada ja lično volim i ceđeno ulje koštica grožđa, koje je meni fantastično, posebno za kožu i u masaži. I onda lepo zatvorimo teglu, stavimo na tamno mesto, možemo bez problema ostaviti 4 nedelje i nakon toga procediti i možemo da koristimo za masažu bolnih mesta, posebno onih koji su zahvaćeni artritisom i reumatizmom, bilo kojom vrstom reumatizma, i na taj način dolazi do smanjenja na prvom mestu bola, upala i samim tim dobijemo i lakšu pokretljivost klopova. Znate već da kao i uvek moramo biti pažljivi kada koristimo lekovite biljke, jer one kako imaju svoja lekovita svojstva, tako imaju i određenu dozu zapravo toksičnosti, tako da moramo voditi računa o tome, o doziranju i naravno uvek se konsultovati sa stručnim licima i sa svojim lekarom da li smemo koristiti određenu prirodnu terapiju, da nazovem to tako. E sad, vi možete, odnosno svi mi možemo praviti pripravke raznog tipa, možete praviti čaj, možete praviti tinkturu. Tinkturu uglavnom po recepturama možete praviti sa votkom, ona je uglavnom 40%. Uglavnom se koristi jedna tegla ili flašica koju isto napunimo cvetovima,
jorgovana i zalijemo votkom i ostavimo 3 nedelje na tamnom mestu da odstoji, povremeno promućkamo naravno i nakon toga kada prođu te 3 nedelje, onda mi to lepo procedimo i koristimo 3 puta dnevno, ali naravno prvo uz konsultaciju. I to je dobro kako za sam reumatizam, za giht, dobro je i protiv sinusitisa, bronhitisa, za sve što ima veze sa bronhijama i sa plućima. Tako da, eto, postoji recimo i ta opcija koju možemo koristiti u samopomoći i samolečenju, naravno uz, ponavljam, stručnu konsultaciju na prvom mestu. Tako da, nadam se da vam se današnji video i današnja priča svidela. Malo me nije bilo, znate, već praznici i neke druge stvari koje sam imala privatno, tako da se nadam da se ne ljutite na mene, ali nastavljam po starom, proučavamo i učimo još i nadalje mnogo toga o svim biljkama koje imamo u svojoj okolini, u svom vrtu, u svojim parkovima, one koje su prvenstveno samonikle i biće priča, vidjet ćete, kažem vam, i moj vrt i biće priča i o tim biljkama koje su u mom vrtu i saznaćemo zajedno što šta o tim biljkama, o njihovim lekovitim svojstvima. Volela bih naravno da oni koji nisu da zaprate kanal, da lajkuju, pogledaju i ovaj i prethodne videe i naravno da komentarišu, da dele videe i da budu tu i dalje sa nama i da pritisnu zvonce, ako je moguće, da bi uvek bili u toku sa novim dešavanjima i sa novim videima na ovom kanalu. Hvala svima, živi i zdravi bili.